Rongirwega murithiri wa Meru TV rukiri kadha rugano rwatu inambere kwa tugitiri managa kaire kiri mubango wetu wa turingeme rukiri watu inambere kwa tukirithagiria mantu mwanya mario mantu makona mwerekera wa mugongo mantu makona mangatheti na mantu mwanya tumara tu inambere kwa tukirithagiria kiri mubango uyo ene bremonde kainambere kwa ngekurithagiria bora kurikire metha yetu ya ndeto kagita kumenyithia bora kurere kaguthira bambitira ni Faminas wa Kimathi tuarorungi Alex na wenke boerekeria bakwa na chietu tukachambire kagitani aka agatwambirie na ikoneni na mwerekeria wa Rutingugi na Robishini ya governor wa county ya Meru governor wa Meru oragwikene ta Julio Mbije warethiritwo kinambere kwa gitaragiria na kuerezera ati marabethiritwo bagikira urito kire budget kainambere kwa kithoma wa mweri we nana kuruki ethiritwo kinambere kwa gitaina kuwa mirandi ino kana maramekiritwo kire budget ino imantu makuguna mukari wa county ino ya Meru. Riboti ino tubanganiritwo bokathani mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma. Nawe Daktari Julius Mbijewe mwerekeria wa Rutingugi obisine ya gavana wa county ya Meru na umirite na gutariria jamwe jajaria bekirite orito muno kiri budget kathoma mweri jwe nana mwaka jojo ni aria akiaria na metha ya Ndeto ya Meru TV mutongeria ujo akuri na bubwa kuga itukwirigira ikomba kwithire gitethia Meru mkuruki no ntukuringana na manifesto ya kana vision ire arereri nyakuma ntukwera inaugurated na ugire mantu jama ingejera jakomba kwithira akwenda kuthithia in the next 2 years monka the end of the term kuongera inya muno mantu neja agriculture kana urimi kuhakikisha mbere ya maibwega muno ntu Meru na mantu ya cooperative ire area niyo ya the best in Africa na ndinya kuwekere kusisitiza inyake ruterero rungirwa nyama ngombe ingichi nyama the same time mantu ya value change ya wekera inyake mantu ya kawa majani marigo mira na kinya mantu ya kwa urethi ni aria kinya ugite ruterero barabara bakethira bagikira mbecha cia kungana na kinya kugeria kuongera municipality vile kwina mantu ya njira chithirite china thina sana chithukite sana anyao waje itukwirigira gukethira kwina kuongera kigina kiri mantu ya njira ensure infrastructure chietu chia njira chietu nturene chietu ile chiumbite kwa changamoto ikumba kuithirwa drainage ndongi ikumba kulima na maraming na kinyanjira ile kuwadhinya to towns chietu wakishinya chio kwina accessibility. At the same time, kiri manifesto ya very clear na ile kile reflect kiri ndani ya budget ikuithira omba kuithira kuongera municipalities chia Meru ndene myake wiri chumba kuthiko kinya kenda 9 municipalities na muthikirio o Meru wonde na mtu wonde o Meru na ale amenya ati o municipality ndene mwaka ni omba kuona funding kuma World Bank na organization singe nkurukie 200 million o mwaka na at the same time gukuria mutindwa na yumbe kwa city na rere city jakona ni omba kwithire kiona gambe cia 1 billion o mwaka ni ara kinya akuga ni batengete kigina giking'anu gya gutethia Meru na Ruji na ruterene rwa mantu ya Ruji ni changamoto nene sana kile mantu ya Ruji na romba kwithira rutekungana kabisa na tontubu no ntukwina mwe gutena rivers chichongo igo flow ilio na kutukera tukitonyera muno kuongera mantu ya boaus kuhakikisha antubeto ba Meru guteno bakumba kwida bagita kuraja muno gwita guchwa Ruji bomba kwida bonde bakumba access no Ruji ne uturo pomwisho ni vision yegi mantu ya wokeria kithomo kithomo kena nursery school ne ya county government na iterere kalite gutirio alimu bo bathithirwe eta scheme of service kenda bomba kwithira bakiwinya bo muntu omba kulitangugi muno akaithiro promotion kana akomba kwithira gitaitia egitenere gukomba kwithira kwina provision ya mbeche yu chekomba kubaithiria scheme of service kana ya promotion kiriro angiro gima bo mwere kinyaruba kethira bagitegera bonene na mono bagekira ndwa kiri murimo jwa nyimba na juju ithirite jukithini ya Meru aria kuga kinyaru angiro ruketha rukinenkerwa mbecha cia kung'ana
vile vile rutere rwa ugima wa mwiri kana health sector tukamenya ati Meru ni imwe iria ithirite iringithĩte muno ki murimo jwa nyimba jwa itagwo cancer among other mirimo ingi iria rio na tontubo ibwega sana nonto naririe very clearly mantu ja kurwana thina age ya cancer na twitete mbere ukethenya kugira kwina allocation kando na wafadhili baba gatutetheria bakuda twina cancer center iri functional igutumirikira na ikumba kuithirwo research kenda gutegerwa imbio ituma mulimo jo yonde kwira jo kiongereka na tugiuka ile cibitari cietu no nturire na level 4 hospital level 5 hospital age ya Meru General iria na ndite kwa level 6 lakini ikareo county ne ikomba kwithira gwi structures ikithwa na national government through collaboration kana gukaraniria moko county government and national government ikithikaja mutindwa Meru Teaching and Referral Hospital and then cibitari ira ingi kuma Kanyakine Kithongo Miathene Mikinduli Nyambene Hospital ici na chichumba gukirwa level wingi second level chimba gwita nya level 5 hospitals na ikiire go want chiacio ukona Mount Ndene ya budget yetu ya mwaka juu ya Reverend Mutuma nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagituma. Ibwega nontobo riboti ino Jeff Wagituma na njira enkinyanire kutokerekana riboti ino turaithe kungena kunara municipality board ya Imbia ya county ya Meru ithiritwe kinambere kwiwe kiambagire ngwe yayo na aretongorere twene Joshua Mungania na indi bakionekana kwinambere kwa bakirutanagiria nene kiri urutingo ibwao boy bweru mwandiki wetu wa Ndeto msimu itonganwe oguturikithiria riboti ino. Muthenya Jwanarua ni ntuku inene ya kurigaria aria municipal board ya Meru town yombite kwithirwa kijukia kanya gakuthaganwa utongeria ni mbundi iria ngira rio na untu bubu ni bumbite kwithirwa antu bakigwirwo muno ni aria bodi witongeretwe ni Joshua Mungania na bakijukia wathani ni bombite kwithirwa bakiuga bagakinyukithia makinya nikenda utongeria bukomba kwithirwa buri bwega na batigire Meru ikwa city. Kenda kumpa kuikira rigasi ya ngavana wetu Mutuma tuivingia iwekira Meru city na Mutuma akiuma Meru atige tugita wa Meru city tuli Meru city tuli city ithathatu ndene Kenya. Sawa, sasa mturuhusu tuende kazi tukafanya kazi na sisi tuko huru. Tunasema ile kazi tunafanya vile mimi mnataka. Maana vile mnataka nini? Sisi tunafuata. Sawa. Inaitwa public participation. Hata katiba ya Kenya inasema sana vijana wakisema sisi tunakubali. Ndio? Kwa sababu sisi ndio wengi sasa. Sisi tunakubali. Sawa. Nyinyi msome tu ile wisdom yetu. Kwa sababu sasa tunataka kuachia nchi nyingi. Si ndio? Sisi tunafanya? Na tunaanza na hii city kuwa clean. Tunataka uchafu yote itoke. Na uchafu ya city inaanza na wale ambao wanafanya kazi. Si ndio? Ukitoa maganda yako ya mahindi, wewe weka kwa kikapu yako tupa mahali ambayo inastahili. Na mimi naona unajua mpaka tuwe na discipline. Na sana wale watu wakubwa wako na magari kubwa. Unakuta wanakutupia chupa, anatupa chupa nyingine huko, anatupa chupa nyingine huko. Akikula yogurt anatoa kabisa anafanya nini? Ile ndio bad manners. Kweja makai muno gintu kembere ni kwira chairman mweru na bontede kumuringira we amona timu mwe congratulations. Chairman ni kwa congratulations amona timu wetu nonto umebwa governor wetu Mutuma kumba kukwerekeria na kwerekeria timu yeku ne kuonania bwega
kwe man murungu aramona we plus qualifications chenu ichikuona ni ya kugomba kudibia ugi iria imbere yenu ndenda kubata point ire abuthikire muno athikire betu bautu turi budira yumarite ituthithietie mantu jothe ndenda kwenda kuthithwa nikenda kujurua kwa migambo ya gavana kire timu iji kumba kujurua gavana araberere atiri araberere bukujukia municipality na bukutunankere city yo kandi bonachea amona timu eku the foundation ni donde kibugu aga timu yetete ugakarakara muno ambire gwetera kiri makinya jara turikitene kuthithia nikenda igitarete kurwaja in the next buga ndake that wejete twithroe twina president eyete kugatiri president ejete kugatiri Meru the municipality kaire Meru necessary na jau ni jonda ite kuthirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngi kuripotera ndene na mutindo Kangangi Northimenti Meru TV. Bamwe bakari kuma Ntere chia Kiangui stibedire tubakinabire kwa bakibu mageria na komeneria MC wa Ntere ino kaba muri na arabedire tubakiwa kuma bara mudhura batinabire kwa bakimuonaga bakiwetanga barabara na Kenya kuwikitho kangaga anene na arende bedire tubakiwa batiri kwa gicokagira na gutira ati na kuthondeka barabara cha wonto kwa mona Kenya mirandi yenge ya uthina mbere Ntere ino mwandiki wetu wa Nthetu Murithi Waba nawe na ripoti ino. Aturi ya mwena akari ni baumerite na kumeneria MC wa rutero rwa Kiangu nontu bakwithora barabara cia rutero ni thukangite na ikathira kabisa. Areka ikuremera ko arete yeweto njera cia tana ndo ibatwe pio twamuthira na wendi boya zairo ya goyete na interview tora mogoro mangire tinjeri au kana ko witire kuma kwa ithori witeri awi nkubake ngareka yoga matawanyanto ando ethaka weta so aka yoga matawiteri awi ntara mayunda na tama Rwanda tweya to goya ndita na njera kinyago to kabwe metaro to kethika to bata to nyala thiko njerene kato to mana to dro na vitangi to katika kana kuma kwa ithori barabara na witi awi to tena njera yotonya ninge masimo itwago thurera twega na gatogorera ko aturi ba maruthio baria bakuga bo batona kiragita na batona kinyote ivyo kinyabore kukumani na thirikari ya Meru County barabara ithoki mitaro na maiya itona nyambi itona kubwe ni bameneretie MC wa rutero rwa Kiangu nontu bakwithura we atomba gwikinya nontu kwi mwene kenda komba kubatetheria mantu neja barabara iji batwe barabara ekoroba anabeto barakinya baritu tukamata na itanda batwe nontu bangare itona nya utonyera mwasi akona kana tukwa muthemba yu batuka tomuka matana ituro na baba inge bakona inya mathina njirene iwacie barabara losie batwe ninge thirikarera irikuo netorika na maruthio munene weto tokuthura ri kawetere buru ora mama ora loi batwe nturene maruthio kantu kumekera shimaka bakwire kana bai moyo anjanjira ciantoleje ithoki ngai tusikumenya kwalete nantu na baba tusikumenya ngari yeta ikawatwa lungu twasukuma twakinya tali le morenge ikawatwa lungu ne tukulira thirikari loi thirikari tire ndu ba maruthio ba uteseka nyamuntu akajwa twa muntu komonde sibitari anja gutenga limo kumukinyira na baba mukamata na gitanda kabo mumugithia barabara cia kwetu cia thukira tutiona hinya muntu wotutethia kwabe tukagwetha inya tuona muntu waetu tukamata neturo ariko twakamatanga muntu neturo kwarite ri na muka kwaura na tatu mukamata bwana barabara cia Kiangu East ciethiritu ciena nkuba inene iria ngarite kumba gwitira kukinya igitene riri ria riua aria ngari gukara igisukuma wa Kinya igitene ria riua na ndi kwaura tutikumenya igasukuma muthemba juriku katwatora kuringa kura katwekenya ya era ya ulande thirikari twe oto thura muntu eta nau atetorikana ende wowe baba twakuthurite worende tweregerete miaka 5 ekethira kwebwo kethira we utwetheria mwanka thai baba utekinya maono twonete utebyo twonete byaku baba Murithi Waba reporter Meru TV ku maya mirigone ya Igembe Kiangu Ebwega Nthetu taino chiethire tukiaragwo ni akariba mairi nyanya na arakirwo nari bakimeneria na bwa MC wao makena morogocho nontu bwa kubateaniria
kinya bo kuthokanga kwa barabara bakiuga ati kwina mathiko marere guntu ko yarashimithikire ukamata mwiri na njara ciago bagitumagira maguru na arendi bethiritwe bakiuga barabara cia guntu kwiti kugendereka ukamati bethiritwe bugitwika mpanga. Mwandiki wetu wa Ntheto Mwende wa Laiboni nawe na riboti ino. Akariba maili 8 nerere wandini akirwe na gicigo mbunge kia Bori ni bonanite kuria kwanirwa kuo na ni araba kamatite mwiri yomo wachiora batiete na njara nontu barabara kuthukanga ntereiu bayukirira bonene MCA wakirwe na rimake na maragocho amana mbunge wa Bori Rindikiri Mugambi nontu bwa batayaniria buru thirikari twathure muntu moja MCA gwatuika keja tuthire no njira nontu thina yetu tutinjira janarua twina thina nene na inya sana nontu bakwithura kurumo cietu ututigite na kuringana na ari kajira ne kara turi meguru ake utengare umba kuma boga ititetie waitia boruguru kuyonjere gwite kathirira twachoka twaria na atori ba wendi bo bwega atori ba twa miunda na yato umba ukurukiria mwirio itukurukiritie kiri atori mbuga miunda we antu o batano netwira kurukiria ni nekeja kwithu ikuraurite tubandita tutengi umba ukurukia mwirio kurethwa kwina thina tingano muchungu wale wa mbuga turengi umba kwaria no ethira arengi umba utwigwa agatwikira mwiri ndegene agatuburukiria nontu riu uti muntu urenge turia na kuma 2012 ntarara mbonete njira je njioni na ikyo gutuma wona na miguru emirito no ntweke ya kuthwa ninja wa gwengwa wa kujira otego kona njira je ninjawa na ingwete kyo kujirite moko cha uma njira je tangana kwinjwa kwa twita atongeria beto anene bathirikari beja kinyo twitira njira ibaregere barabara izi ukona ikinyi naja tugukinya naja nira ng'ombe mbuga cia kurukaira tene icio ciatigirwe cie barabara kumanisha batu tutena barabara kinyi emwe ire tomba kuga ni otwitagira barabara ezi ukona aja tuli ibarabara ezi lakini nyokorwa yitite na otiuga no nto yongwa itikumira ikinya ni rodiera to batigweta nio na ndenge itiku kinya barabara eu na narwo muyonero ku mondo wetu witite urukire atwamuita mwanga kuma barabara na njara mwanga kumukinya tuto murukia na rero mbareo nikiri atongeria bathirikari ya kaunti ya Meru amana thirikari nene kuwatanira no babwetheria barabara ntereiu na nikenda bakara ya antu bakuntu kungi Buri akarira teka twaringire MC marogoco inare ne utukuria o Buri Rindikiri na ati athithaia oi tukuromba Buru MC ari na tuthikire igwe turiba mairi 8 na twibawe na ituitere ngugi no ntwitwa muringire kura ibwega na mama tukona turikana uterora barabara no barabara jetu ni nduku na ndikuonania batinya kiumaro kyongwa utina ndio twajira mudene beitha munatu atikirwa na kethe nyanga ije kurete murino ngaturinge kire ituro na ndi batu ndio thine atyo nene guntu guku. Reporter Meru TV kuma Bori Mbita wa Mwende. Bwega mutongoro wa barabara ingekire bunge nene Kimani Ichung'wah na ugite thirikari nene ya Kenya Kwanza. Tongoro letu ni President William Samoei Ruto na munini wake Professor Kithure Kindiki ni thiritwe gitenga mugana wa shilingi milioni 548 cha utira tiba wa Kamathoko kiri county ya Tharaka Nithi na ari Ichung'wah thiritwe gitambitwa kiri icigo bithatu bionde bia county ino kuthikira tibiko inambere kwa wiki watanagira na kuwatambaru thirikari ya Kenya Kwanza. Muno na arankuruki bethiritwe bakimeneria ora ni wari munini wa rais Rigathi Gachagua no tubako inambere kwa kenderithia siasa cia kumenithania Kenya aga nthiguruni. Mwandiki wetu wa Ntheto Ndagara Waiguna nawe na riboti ino. Kagitagara thirikari ri wathanini kagitani gakabaromba gakuri bekere gwira nekiria kari gutigira bagokeria biashara muno mama mboga na nonto bagitomigiku urai mubunge wa barabara ingekire mbunge nene Kimani Ichung'wah na ugite kaunti ya Tharaka Nithi nitengeretwo ciringi milioni 548 cha Wakathoko moroto munene uri wa gukiria biashara na Rais William Ruto ametuwekea pesa ya ujenzi wa masoko ambazo zimeanza, hiyo ya Chera, ya Chuka Modern Market, ya Chogoria, huko kwa Murugara pia kuna soko inajengwa, jumla ya shilingi milioni 588 588 million zinakuja hapa Tharaka Nithi ujenzi wa masoko. Gaichung'wah kioria kari gutigiri bakuwatambaru thirikari ya Kenya Kwanza nikenda kumiotithia kuruta wira yari ari watombaru muringi mucharicha kiri mbunge nene Sylvester Sosoro na kinya mwandiki kuma kiri ministry ya utonga boroje Bethe Muthoni. Harambe
Harambee. William Ruto, Kithure Kindiki. Kindiki fire si fire. Noma si noma. Mchapakazi sio mchapakazi. Mtu ya bidii si mtu ya bidii. Mtu wa kuunganisha Kenya. Mumetupea Profesa Kindiki asaidiane na William Ruto. Tuunganishe Kenya. Tujenge Kenya moja isiyo na ukabila. William Ruto, yule wa two-term, yule wa barabara, yule wa affordable housing, yule wa SHA, yule wa kuunganisha stima, mtu ya kuunganisha wa Kenya, mtu ya maendeleo, sio mtu ya ukabila, sio mtu ya chuki, mtu anapenda watu ya Tharaka Nithi. Na furaha kwa sababu tuko na kiongozi Daktari William Ruto na msaidizi wake Kindiki ambaye anajali Wakenya wote kwa jumla. Na baba pia anatusaidia kuunganisha Wakenya wote ili tuweze kufanyia Wakenya wetu kazi. Narabombete kwethora bakemeneri ora wari munini wa rais akiruto geteni rigathi Gachagua wamwe na timu yake ikiraba kugabaringa siasa cha kwathura na migongo. Kindiki ako na mahali alizaliwa. Lazima mutaheshimu Profesa Abraham Kithure Kindiki. Si yeye ndio naibu wa rais? Wewe kama ulishindwa kazi, wacha madharau kwa Profesa Kithure Kindiki. Kama ulifukuzwa kazi, wacha madharau bwana. Lazima utaheshimu naibu wa rais wa saa hii. Na sio saa hii peke yake. Hata Kindiki ataenda two-term. Ataenda two-term. Ataenda two-term. Ataenda two-term. Yule mtu ambaye anaongoza kwa ya one-term alikuwa bungeni term moja. Kwa hivyo anamaanisha yeye ni one-term. Yule mwingine mwenye ako na yeye hapo sijui anaitwa Eunice. Alikuwa Eunice ama Eugene. Alikuwa bungeni term moja. Kwa hivyo anaitwa yeye mwenyewe ni one-term. Si ndio? Haya, yule mama mwingine mwenye anakodoa macho sana sana. Huyo mama anaongea na fujo, anafikiria watu. Unajua niliona juzi akisema hataki dialogue, hataki kuongeleshwa, na sisi tukamwambia hatuwezi taka kuongelesha ule mama. Sasa sisi huyo mama sasa tunaongea na yeye nini? Kuna mtu anakaa sura ya kukuwa rais ukiwaweka hapa. Angalia tu. Kuna mtu anakaa sura ya rais hapo kweli? Huyu mtu ambaye ako Amerika kwanza haezi simama. Huyo ni yako impeached. Mwingine sijui mwingine wa watermelon. Huyo mtu anaweza kuwa rais yake hata wewe ukiangalia kweli. Ile siku tutaanza campaign, watu watakimbia town. Kuna watu wako huku nje wanatutambaa wakituambia mambo sijui zimeenda wapi. Hatutaki ujinga kadha Tharaka Nithi. Sisi tunasema William Ruto amalize yake 10 wakuwa na Profesa Kindiki. Si ni kweli? Na kama vile mheshimiwa amesema tutaendelea kuunga serikali ya William Ruto mkono ili tuweze kuleta maendeleo Tharaka Nithi. Na tutaitikia kijana wetu Kindiki arudishwe nyumbani na sisi turudi nyumbani. Ama mnataka aende nyumbani? Mnataka kusikiza wanda wazimu? Mutongoria wendete bururi uyu ndungithie nja ya Kenya wire a Kenya aria mena kou ati matigatumire mundu atumire aciari ake mbeca ndagatume mbeca kwa waiteithie ciana iria ingi uguo ni gukorwo urite njira na tuge mwathani aroguteithia uhinguke maitho. Kuma kaunti ya Tharaka Nithi nkiripotera Meru TV rieto kambeta ndagara waiguna Boyaga nuntu bwa riboti yenu na njira enkenyanire ku riboti yenu murithiri wa Meru TV gatukinya muthia wa maratu kubangirite kiri metha yetu ya ndeto katho chimwanya nuntu bwa kurumira koritha Meru TV rithiritwe gitamba na gwitigirira kunde kathetuni Kamumiro thina mbere kumiraitha ngucokera kagitate kuraya tukimurika mara methiri tumagikiro ritu na wikiro rangi endeni ya mangathiti. Good morning.